Dornpur tei Boxnogor Bidansabha o kini center by-election na thangai tongo aboni bagai nomination dani samung chengi rekha yaksi bodol by chongja kini candidate o shala CPIM haste tangphang kokthumni bisakango khukhendani chaka o kini center by-election ni ongkhariwo haste hapangni slaijangmu ongya phano o kini center ongkhariwo kaham ongkhangkake hasteni thingrung boyar slaijangnai Khursatai kalayo September talni buskang ba salimariwo 23 Dornpur tei 20 Boxnogor Bidansabha center by-election ongna thangai tongo aboni bagi sikang bareno bad hani chongmari commission sakle mungri rekha a sakle mungri sawino sangrong saljatei tongnai nomination rumani samung o kini center by-election ni bagi sikang bareno candidate sakle rejak CPIM ni bukhaktei saklajak candidate rok raja ruk sawino 23 Dornpur ni bagi Koshik Jon tei 20 Boxnogor ni bagi chongjak Nijam Rohman nomination Bwlai Yapharkha borok Khoroknwi no o kini Bidansabha center batainai srang salo chongjak Khoroknwi candidate rok borokni jananjani returning officer ni thanimo nomination Yapharkha o salno ruksawi sunamura doliwo srang salo kotor lahar himboto khlaijaka aro CPIM ni kini center ni CPIM no khaphunai adongro bohino lahar himboto ko manjaka o lahar himboto ko CPIM haste tangphang Jitendra Chaudhary no kari manjak phakya kasa mantri manik de khobei CPIM sipajula hangkorni adongro o salo jikonsa kognarangmani bisingtei CPIM haste tangphang Jitendra Chaudhary saka Dornpur tei Boxnogor Bidansabha center by-election ni ongkhariwo CPIM keplai ingya hunpano BJP tei IPF ti hapangno sbaimaya hunpano o ongkhari tumu juda ongai thangkar hingke haste hapangni thingrung boyar rok kotor slajamung phainai যারা ভুল বুঝেছিল বা কোনো একটা এই কি বলে এই আবেগে সেরকম কিছু হবে বলে আশা করে যারা গিয়েছিল তারা বুঝতে মোহ তাদের ভাঙবে এবং এই নির্বাচনের ফলাফল নিশ্চিতভাবেই তার প্রতিফলন ঘটবে Khursatai kalayo 23 Dornpur Bidansabha center ni by-election no CPIM ni chongjak candidate ongkha Koshik Jon bo 2023 Bidansabha chongmariwo candidate ongmani bataimani a jorawo BJP ni candidate eba tabuni central minister Protima Bomigoi bo Chenka Kubun Fajing Boxnogor Bidansabha center CPIM ni candidate Nijam Rohman bo thaitangjak bam eba CPIM ni ebele Samsul Huk ni bsajala tabun pulia Bidansabha chongmarewo batai tongo